bene data mwitegure ndavuze ngo mwitegure cyane cyane mwitegure ubugingo leta mu gihugu cy'u Burundi twiteze ikintu kandi tutazi cyo kuzana ariko kirihuse kandi gushika turi ndiko ndategurwa ndiko ndabwirwa ibintu numvise umubabaro kuko mari maze kumbwira ngo hari abanyabyaha bisoro batire mu byahise mu Burundi kandi siho nyine n'ahandi bariko barapfa ariko naciye numva ibintu biteye ubwoba cyane yuko hari abantu benshi bagomba barimbuke none rero nabonye izo ngabo zari ingabo zikaze kandi ziteye ubwoba cyane rero kumva no making message cyangwa yivuga nuko nagiye kubona ndabisubiyemo yego nikomeze gusenga nza kubona ubwo ari ibintu bikaze bitewe n'ubwoba bigaragara ko bigiye kuba vuba sinzi igihe sinabwiwe igihe ariko nabwiwe ngo nabonye duhunga ibigo by'iharage byetse yego iharage ngo byari byetse rero sinzi icyo Imana yagombye kuvuga ngaho ariko biratomoye Imana yacu yo mu ijuru rero nibambere umugisha ko yes ndagira ngo ibi bintu tuze kubyinjiranamo neza nshuti z'akadasohoka bakunzi bacu rwose nshuti zacu ambabwira ati muze kwibuka gukora subscribe kugira ngo mumenye byinshi cyane n'ubuhanuzi bukomeye bushobora kuba mu gihugu cy'u Burundi mu bihe kandi ubona ko byatangiye kugenda byegereza kuko ubu ntago ari ubuhanuzi bwa mbere bumaze gusorwa by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi kirimo kiragaragarizwa yuko isaha n'isaha gishobora kwisanga mu kaga gakomeye cyane. Ibi bintu barimo barahanura ni ibintu tumaze igihe kirekire tuvuga tubabwira buryo ki isaha ku isaha igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Bakunze rero ba Dunia Nikoti TV ndagira ngo ibintu tubyinjiranemo neza, by'ubuhanuzi tubisanishe n'amakuru navuga ko adasanzwe akomeje kugenda turukande ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ndagira ngo mbabwire yuko bizaba Cibitoki harimo harategurirwa ingabo, mu bice byano za Kibira harimo harategurirwa ingabo, izo nimbonakure byaba muri iki gice cya hano muri Korine za Mujejuru ahitwa muri za Korine Tongo, izi za Korine Kinazi, ibice byose birimo birategurirwamo abasirikare ariko mu ibanga rikomeye neza hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuri Bujumbura Airport. Ibintu ndahamya nashidikanya ko bitifashe neza kuko bamaze iminsi bahangana n'ibitero bya Gitabara. Icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda yumvikana. Ubwo rero mwaba nk'Imana mwe naje namaze kwitereka ndagira ngo tuze kuganira ku bintu by'igihugu cy'u Burundi byamaze kugaragara neza yuko intambara cy'ibwisangemo kitari buyikize, intambara cy'ibwisangemo kitari buhagarike. Ikaba ari intambara igiye gukora amateka mu gihugu cy'u Burundi. Ni intambara kandi amakuru dufite ndetse n'ubuhanuzi bw'iwabo burimo buragenda bugaragaza itari busige umuntu bita Prime Niyongabo. Uyu numwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi kuko ni umugaba mukuru w'ingabo, abarimo ba Reverend Ndikuriyo ndetse n'abagabo barimo rwose ba General Neva uyoboye igihugu cy'u Burundi umurongozi mukuru. Ndetse amakuru turimo turakira kugeza maginga ya iyi ntambara ikaba ari intambara ishobora kuzahuriramo n'ibyago bikomeye n'abaturage benshi b'u Burundi. Ngira ngo maze iminsi mwumva ibyo witwa General Neva amaze iminsi yigamba avuga yuko igihugu cy'u Burundi ngo byoroshye cyane, by'umwihariko ngo mu gihe cyaba gitewe n'igihugu cy'u Rwanda ngo gusubiza inyuma igihugu cy'u Rwanda. Avuga ati ibyo bari gukora i Kongo twe ntibabikora hano mu Rwanda, cyangwa se abakongomani barimo barapfa twebwe hano i Burundi ntabwo babikora. Ibyo ni ibintu mumaze iminsi mwumva mbere na mbere, ariko reka tubanze tumara bakeneye gato kwijwa hano dufite mubanze mwumve uko bihagaze. Gusa nongera kwibutsa akantu gato, mu gihugu cy'abaturanyi ntabwo ari igihugu cy'u Rwanda kiriyo bayidawe, hariyo abariyo tuzi tumaze igihe tunumva yuko barwana. Itonde gato mwumve General Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Muri secteur minier igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 11 twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro. Mugabo kiri hehe kujya banyegeza amadevize yuzuye nga mu Burundi niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise ama stock
polisi mukora iki muri complice namwe ngira umugwiza atunga araza akicarana n'umudeje bagapanga ingene biba leta ati hajya ari amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi wowe uzoca utwara miliyoni 300 nanje ntwari miliyoni 700 kandi abagwiza atunga nibo baba batwara menshi ga abafonctionnaire batwara make hari uzorega uwundi bose bataba batwega bati twivye leta natwe kwa digiturire gute mwese atanu bashobora kudenosa mbira tukigwanye gute umukuru w'igihugu mukurikira nituva muri ibyo by'igitoro mwumve ibindi bigiye kuvugirwa hano tushobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga ako kwa digiturire bakagenda muri idoka niko vyamunaniye gutambikiza hose ari mwewe mwari kuntambikiriza mwebwe rekadre murihe amashengero murihe societe civile murihe ni mwimagine aho ministère de l'énergie et des mines neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 francs tufise plus de 200 coopératives ziriko zibubuta niki sata kirimo amahera menshi cyane ngira ngo murabyumva uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi ni bimwe mu bintu yavuze navuga yuko dekamanze mwumve abagabo bakanura tonde gato manze mbakinirire ijwi neza kibabwire ntimujya mu kondo ya zose Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana namaze kumugabisha uzo tuvyoga muvyonga aho muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya camwe batigeze batunesha ubu niho dushobora ako kantu niko nagira ngo tuganireho yenda ngira ngo muri kubyumva igihugu cy'u Burundi cyo mu buryo mwese cyangwa ubundi reka bahanure mu gihugu cy'u Burundi gisa nkaho cyamaze kwitegura intambara kandi ikaba ari intambara ishobora kugisiga mu kaga gakomeye cyane ngira ngo murabyumva ibyo uwitwa General Neva we ubwe yivugira kandi avuga umunsi ku munsi yuko rwose ngo ibugesera ngo bazanye ngo ibyo bakoze ngo ku bwami mu gihe cy'ubwami ngo ntibigeze babatsinda ngo ntibigeze batsinda abarundi ndetse agamya adashidikanya yuko n'ubu rwose ngo baramutse bagiye mu mitsi ngo badashobora kumutsinda cyangwa se ngo bamutsimbure ibyo bintu byose rero tubishingiyeho dushingiye uko bihagaze mu gihugu cy'u Burundi abarwanya byaba izi za Red Tabara ndetse na za FNL bivuga yuko nazo atari shyashya ndetse n'iyi mitwe igiye itandukanye by'umwihariko yose iri mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko igomba gutaha mu gihugu cy'u Burundi nta muyobozi n'umwe ukiriho ubwo ndavuga aba General Neva ndamya nashidikanya yuko isaha ku isaha ibi bishobora kuza guhindura isura tuve aho ngaho rero tugaruke gato ku kibuga cy'indege ubu tuvugana navuga ko ikibuga cy'indege nato gikomeje kugenda cyongererwa umutekano mu buryo bumwe se cyangwa ubundi icyitwa imbonerakure barimo barazipanga mu buryo budasanzwe ibi byose birimo biraba mu rwego kugira ngo baze kuba bakora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike Red Tabara mu gihe yaba igabye igitero by'umwihariko ku butegetsi bw'i Burundi cyangwa se ku basirikare b'abarundi hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ni Bujumbura aho tuvugana nayo nta kuryama uyu mugabo wagiye atitira avuga ati isa n'isaba nta kudeta uretse kuba i Bujumbura batarimo bararyama hano hafi ndetse ikibuga cy'indege ndamya nashidikanya yuko icyitwa abaturage mu gihugu cy'u Burundi abenshi bamaze gusaba ubuhungiro nyuma yuko ibirimo biraba hano ku kibuga cy'indege hari bamwe mu barimo barabikurikirana ndetse banafite amakuru ariko kandi rwose tukarakira n'andi makuru yemeza ko ubu tuvugana mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza mu rwego rwo hejuru kuko tugeze hano kuri televiziyo na radio by'igihugu kuri RTNC nahamya nashidikanya yuko naho ibintu bitifashe neza ugarutse gato hano muri za Cibitoki harimo haratorezwa ingabo nyinshi izi nazo zigomba gufasha ngo witwa General Neva guhangana n'ibitero by'abanzi
kugeza amagingo nabo atari yamenya aho ibitero bigomba guturuka. Ahitwa za Cibitoki harimo haratorezwa abasirikare benshi, mbega bisa nkaho niyo abarundi bakicara bagahanura nk'uko barimo barabivuga, iki gihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane n'ubundi, kandi kikaba ari imirwano ikomeye cyane gishobora kuza kwisangamo nacyo ubwacyo kitari cyabona ese ibintu kiraza kubikiranura gite. Ubwo rero nimuza kumva uwitwa Prime Niyongabo acishijweho nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi twamaze kumenya uko muri bo muri guverinoma bafite abagambanyi, nimwumva aba bagabo barimo ba General Neva, abamwe muri bo bagiye nk'uko ba Nkurunziza bapfuye, nimuze kubitindaho kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze kugaragaza yuko gifite abagambanyi benshi kandi indani muri guverinoma ndetse no mu nzego za gisirikare. Ni ukuvuga ngo rero amakuru turimo turabakurikiranira mu gihugu cy'u Burundi, nubwo imirwano mu bice bigiye bitandukanye ikomeje kugenda iba amasasu menshi akumvikana, ariko ugasanga nta kintu na kimwe byishe. Ni ibintu turi bukomeze kugenda tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza muri rusange. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, rero ndaza kugumya amakurikiranire ibi kubera mu gihugu cy'u Burundi, byaba n'ubwo buhanuzi burimo buragenda buba, nabyo ni ibintu turi bukomeze kugenda dukurikirana. Amakuru yacu nakagaruka turi bukomeze kugenda tubakurikirana byinshi. Murakoze cyane.